رادیو ریا تزه برنامه خوی ایروین پیشکشی بیرانینا جنک کرد زانیار یا نافدار کردناس و دکترا اتنوگرافیای لامارا فاری پاشای وایده که دارین عزیز هفتیا بهری 12 تباخی سال 2015 جباجار تبلیسی بحث که نبخیری هاته گیشتلمه هزار مخابن هزار کورایی جنک رفشنبیر یا بناف و دنک لیکولینر کردناس و روجلاتناس دکترا اتنوگرافیای لامارا فاری پاشای و اجبر نخوشیا دمدریش بی وقت تمنی 75 سال خدا جناو ما کوچ کرد چو سردلوانیا خواه لامارا فاری خانم شرطن دین و نتوا خواه سربلندیا هبون خواه سربلندیا جنبون خواه سربلندیا کردبوین خواه و هروها سربلندیا و کباریا گلی خواه بو دوتا جمال اصل زاده جرابون رونشتاندنا و معرفت کال و باوان تشتکی خواه جبیرا نکر بو لما جی اوی تمامیا جیان خواه پیشکشی لیکولینا و براف کرنا نمونین عرف و عادت رابون رونشتاندنا و زارگوتنا گلی خواه کر بکت و خزمت خواه بی هم به اوی خزینا زرگوتن کردی دولمنتر کر بدهون پرتوک بسدان گوتار و برهمن و دواری دیروک و اتنوگرافیا کردی تا هاتنه نشر کرن بگومان دکارم بیجم او خانم جهاتی و بخوا باور بخوا اوله چاوا دبین دکارو بو سرکاتی 7 عشیرن جی بکرا خانم هیجا ما مستالا مارا پاشای و براستیجش پشتا ملت چو و وکستریکا گش عزیمانی رفشنبیریا کردان هات خواری ام ایرو گلک خمگینن جواکو گرجستانی یه زانیوریجی اجبر بفات بونو هگرا و نقلمی لامارا پاشایوی پر خمگینه بخواه رحمتی لامارا خانم یک جوان 5-6 کچن ازدی خاندکارن زنینگه بلند یا 9 سالین 5 یا 7 سالا بهری بو بله گدارین عزیز لامارا فاریب یکمی جن کرده ازدی دیروکناس و دکترا اتنوگرافی یا سویتا بهری بو هفته کانون سال 1940 پایتخت گرجستانی باجار تبلیسی لمال فاری بیمال عشیر و رشان و گزو عدو جدایک بویه بووی فاری بیمال بجدار شهر وطنی مزن بو هجای گوتنیه لامارا پاشای و جمال بیته که پر میوان حس بقدر و قیمت بیه دوی مالبت دا قدر خواندنی باش زانه بون ایانه وان سالین بهری دما نو جواکا مدا مروی خواندی کم بون دیو باوی لامارا خانم خادی خواندنا بلند بون او کیزا وی مالبت شیر حلال نوی خوا نوی دیو باوی خوا درد خلدنی لامارا فاری سال 1957 دبستان نوین یا 44 تبلیسی تمام کرد سال 1964 فاکولته رولاتاسی بش زمانی ترکی و دیروک ولاتن رجلات نوین لونیورسیته تبلیسی یا دولتی خلاص کرد. در سال 1965 اسپیرانتوری دخواند. سال 1907 دکترانتور خو لسر بابت مالبت و جیان مالبتی یا هرمن سالکی پاراست. سال 1972 هفکار زانستی یا انستیتوت دیروکی و اتنوگرافیایی بود. دمک دریش پرسا کرد و هرومین اخالسیخی تتریتسقاروی آچاروی و ابخازیوی و مجرولده بود. لی سال 1985 بابتا سرکه یا لیکولینین وی کرتناسیه. سروی بابتی اف بجدارو گل کنفرانس نونتوی بود الروسیا، ارمنستانی و گرجستانی. ده دسپیکو سال نودی اف 3 سالا درسدارو انستیتوت موف و آبوریا بازرگانی بود.
گلک سالان بالیکوریا و پاشنوی آسوریان، ازدیان و هرومان دهاتن راست کرن دو وزارت عدالت یا گرجستانی دا. در سال 1985 الکوبارا زانستی ماتسنی دا گوتاراوی یکمین و گرنگ درق کردن گرجستانی دا هاته بلاف کرن. در سال 1988 گوتارا اوی مزن قدغین دینی کاستی در زواج دا جم ازدین گرجستانی بیاری. در سال 2000 گوتاراوی کردن گرجستانی درق و هستین وان یه اتنیکی و دینی هاته بلاف کرن. در سال 2003 گوتاراوی عدتی و شرط نمریان جم ازدیان درکت. در سال 2004 گوتاراوی نشتجیبون کردان گرجستانی در سال 2005 گوتاراوی عدت بیون ساروکان و تربیت کردنوان جمع کردان هاتنه چاپ کرن. لامورا پاشای و گلک خلاتن هاتیه روا کرنی. یک جوان جالی بایلوزی ایراقی روسیه جبو آلی کاری که ویدویه خاند کارن. هر وساجی خلاتش بو کاره که هجاد کمله پاراستن ولدن آسیا و آفریقا. جواکا گرجای زانیاری کار و امکی لامورا پاشایوی دواری پیش دابرنا علم اتنوگرافی بلند قیمت کرد و سال 2003 به فرمان سروک گرجستانی ادوارد شیواردنادزی به خلات دولت یا بلند اردینا شرفی و هاته خلات کرن. لامورا پاشایو بجدار کنفرانس زانیاری و نو نتوای بویل موسکوی، سانکت پتربورگی، ایروانی، بکی، سالونیکی، بوداپشتی، برلینی و ولاتندن. ev zanyora binov u denk u jbili wê kormendo civakî bûjî. Lamora Paşayeva yekemin jina Kurd bû ku tevî rûnakbirên Kurd û Gurç yên ku alîkariya û humanitar birîbûn ji bo pênaberên Kurd yên ku piştî komkujiya Helepçê ji Iraqê ravîbûn Îranê. Ez pir dilşadim ji ber ku çend sal berî wê min hevpêvînek Lamora xanim ra çê kir. Hatta roja îro dîndara wê ye dilrem, maqûltî, mêvanhezî, xebirxweşiya wê ber çavê min in. Ew zîndîtiya xwe da jî pir merîfet, maqûl, dilrem û hemendemê da pir adî, kinêzeke dilşewat û dilgerm bû. Nenêrî firqî navbera temenî me ev hogira min e pir sale û ezîz bû. Çûyîn hatina me bal hev hebû. Mixwe bin salên dawiyê ji ber êşên çokên xwe ev kêm car ji mal derdiket. Lêbiriya telefûnê mezûz û pirsa hev didikir. Sed heyf, sal bi sal cîrgê revşenbîrên me yê binav û deng sêrek dibin. Wefatbûna mamosta Lamora Paşayeva heyfeke giran û birîneke bêderman bû ji bo heval hogir, mal nefer û qewm bi zimamê wê. Hettanî daviya jiyana xwe ev xizmetkara netewa xwe bû. Ev mezina malbetekê bû, şûna xwe ziretê nejayîştin. Ji bo evlet û nebiyên xwe şîretkar û çayeke serbilind û bêhambe bû. Xatûna şertê xwe Dotmîr Lamora Farê timê di nava şîn û şaya gelê xwe de bûye. Bi serkeftinê wê ra kevxweş bûye û bi derdê gelê xwe ra êşiyaye. Bêgilî, dilremî û merefeziya Lamora xanim em ti caran ji bîra nakin. Bi rastî jî dem û mirov dereqa kesên xweşîreta mezin û hêja behs dike, meriv nikore hemû kar û xizmeta wan neyîne berçavan û hemû tiştî jî nikore çend deqan da cî bike. Te pey xwe ra naveke hêja hîşt dayika delal. Lê heyf, te hezar xem û xeyal xwe ra birin bin axa sar. Ne wedî çûyîna te bû. Lê çawa dibên mirin heqê Xwedê ye, ne ji destê mirovan e. Lê em bes tiştekî dikarin bêjin. Bila rehva Xwedayê dilwan rehê te be. Cî û mikanê te bihiştî be xanima birûmet û qedir bilind. Navê te her dem wê di dil û hezrê gelê te de be. Em sersaxiyê ji tevayî malbet û xizmên nemir Lamora Paşayeva ra û herwiha gelê Kurd ra dixwazin. Bila xema dila te jî be. Koma malpera Riya teze cardin sersaxiyê ji malbeta Lamora Paşayeva ra ji civaka êzdiyara û ji gelê Kurdistanê ra dixwaze. Lamora Paşayeva 12 Tebaxê sala 2015 berî êvarê li bajarê Tbilîsî pey nexweşiya demdirêj vefat kir. 16 Tebaxê roja yekşemî li mala êzdiyên Gurcistanê dora cinyazê wê komeke giran bera bibû. Gelek kes hatin xatirê xwe ji dota miletê me yê pir emekdar û bilind nav xwastin li ser oxrabeyê dawî werê kirin. û saeta di da paşnîv ro li goristana bajêr da wê tesbîlê axê kirin. Navê Lamora Farê Paşayevayê di bîranîna gelê me da wê heta-hetayê bi nûr bimîne.
شده بیشی امان گدی و دنیای بیشه دایت چه بیشی کلیت لفتر برشی بریم ددنا خریبیت شده بیشی امان گدی و دنیای بينا ذلب ترسم بخوابينا حيفا أمر مزيرينا أغفلك ذلب دشينا ومن إلى بلاخ بينا ذلب ترسم بخوابينا حيفا أمر مزيرينا بمره من بارناكي أديد شم قديناكي أزنا خاشمي ناناكي شما دري من بيناكي أزي بمره من بارناكي أديد شم قديناكي دوانای کسی را نامی نکاره به دنیای بیشم بابا بیشم دای خیلا برا خوشکه بخواه امره شوی باش دوانای کسی را نامی نکاره به دنیای